fonga mai au nisi upune o le poto, whatau tom tau pe lua sun ma le walu. E so sola e a mio leanga, a o le ai se tuli loa. A o ea mio tonu, e pei o le leona ta anoa i la tau o na le matau. O le fau vale o le nu e to te le ai o na ali, a o le tangata ma fau ma le poto, e faa o la ina i le malo. O le tangata mativa o le faa sawa i matitiva. O le ti munga e palasi i folea, ai le tupuai ni me ai. O e tu la faa ili tu la fono, la tau te vivi i le ua mio leanga. A o e tau sisi ili tu la fono, la tau te ti ngā lava ia i la tau. O tangata mio leanga la tau te le langona le faa masinonga. A o e sa ili li i o la tau langona me uma. E sili ona le lei o le tangata mativa usavali ila nā mio tonu. I le ua faa pio o nā la, a o le mau o ia. O le ua ana ili tu la fono, o le atali i mafau o ia. A o le ua au mea mai ai te tele, e mai lona ta mā ona o ia. O le ua faa tele ana o loa i se tatongi faa sili. Po se mea faa sili na te faa putuina ia mea mo le ua alofa ia e mātitiva. O le ua li liu ese ona talinga ai le faa longolongo i le tu la fono, i ino sia lana lava tatalo. O le ua faa sise ia a mio sao i le ala leanga. E pa o ia i lana lava lua. A o e ua sao ona lele, e fai mo lātou tofi mea lele. O le tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. O le tangata mativa le ua mafau, na te sue ia te ia. E oli e a mio tonu, e tele ai le manuia, ai atu lai mai e a mio leanga e la lafia i tangata. O le ua ufiufi lona soli tu la fono, e le manuia o ia. A le ua faali malafo ina e alofangia o ia. Amu ia le tangata ua le au no na matau o ia. A le ua faamaa alo na loto e pa o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le urosa fia ai. O le ali ia mio leanga lea ua pule i le nuu mativa. O le ali ua le aiso na mafau. Ua tele ana sauanga. A le ino i le mata pea e faa leva ina o naso. O le tangata ua whaasau wā mawhasioti ai le tasi. E sola atu lava ia. E o le lua, au le tau fia o ia. O le usavali manana mio o sao, e whaola ina o ia. O le ua whapio i ala e lua, e pa o ia i se tasi o ia ala. O le ngalua i lona whanua, e ma ona o ia i mea e ai. O le mulimuli i tangata whaatau waa, e ma ona o ia i le mativa. O le tangata wha maoni e tele mea e manui ai o ia. A o le ua wha taalise o na mau oa, e le wha sauina o ia. O le wha ilonga ina o tangata, e le lea. E soli tu la fonoina le tangata ona o le fasi a reto. E wha taalise i le fia mau oa le tangata mataongi, a e le iloa e ia e o mai le mativa ia te ia. O le ua ai i tangata, e mulimuliane e lofangia o ia e sili i le ua tautala wha ole. O le na te whaoa mea alona ta maa malona tina. Ai whaiane o ia. E le se soli tu la fono o lea. E whaatasia o ia maritangata na te whaatau ma oi mea. O le ua fefete lona loto. Na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua i le li. E matua ma ona lava ia. O le ua whaatuatua i lona lava loto o le vale lea. A o le savali ma le poto. E lave ina o ia. O le ua fōa i atu i le tangata mativa. E le mativa o ia. A o le aloai o na fofonga. E lau fitu uina o ia. E tula i mai ea mio leanga o la lafi i tangata. Ai a whano i lātou. O whātu o te leina ea mio tonu. Upu nā le poto mtau pelo sumalvalu o le whata oto. E o ngā mo oe maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mamori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Pena le malaga Saunilo utangata Pamama lo loto Palomo ma e matakoto Palo ile bala al Opule oputal Matala matalo Avega ia aua megalo Tula imai le taua ia mamalo Yesu Keristo tato tai tai e pesoso ani Tula imai tato le taua ia mamalo Yesu Keristo tato tai tai e pesoso ani Tula imai Pamalo si mai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamalo si mai Tula imai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la wha atutua Le awhionga le atua Le sulo tātou pae Male mala mala mai o wala Tula imai tato tau le taua Ia mamalo Yesu Keristo tato tai tai E pesoa soani Tula imai tato tau le taua Ia mamalo Yesu Keristo tato tai tai E pesoa soani Tula imai Pamago si mai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai Pamago si mai Tula imai Yesu e malo ai Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa.
Luas for fitu bidu talo tene ia leitu laiva na ufa fonga tatu wa tinu inisio tatu pokalami amata le nei tayao pe le fa fonga ba yes fa marsa au mala fiong pa ele tu le polpoto mo tatu fa tawino lona mta upu luas e furma le valor tu sel fa auto ya pe on tatu ia longa tu no nei va yaso lona so lolu fa taima vi ele tua ilana up folfola o fa marsa au fu le mo tatu le nei tayao fo tatu fo lau tatu tu mangaluenga masani mai se fole mafto mai le to telo tatu wa tinu yo la tu faival flima pe ona feanga yai le wa se mai le tu nanga ale enterprise modo mo tatu le nei tayao la tatu fa talo fa to le tayao ila udanga ma le tu masani fo ia le sunga ya kuso ya pe ona tatu ai le tatu wa tinu ile tatu fa vale fa talo fa tu malenga fa la kuso le tayao ma lo se fo manuia ma lo fo langi matafi le tayao fo le tatu wa ulia ya ma lo le so for mo foi la utalainga tia ya malota wa sai wa fule tatu ina se tato wa tuno fa tai fo wa mo nei la mo ma to wa no ya fa ilo fo il ma to tatu ai i tulanga o tabalem tulanga i tau sai dia fo sa se tato wa tuno ya malota se fo malo fo leus yo e vi ele tu nei tayao pe ona mawal nei yas fo mal nei fo yaso manaya o mai ele tu mo tanto wa tatu tiu tu mangaluenga fa wina manatu ya olo fo lau manu ele am tangal nei fo yaso ile yanga le mai o tatu ta ba usi de langi ile le ilo na lo fo lo na le o nga tu va yaso tiu tu mangaluenga le ta ya o a mai se nei va yaso yo te lo le o lo fo lau le ya ile au na mal tu enterprise la fa tu ele sunga ku so lita ya pa taimon ma to wa no ya mo fo le nei ya a no fa talo fa tu ai le lo lo se tato wa tu no lo pai ona ma wa mai fo e ta fa ta la wan nei tu la ta ya ya ma wa lunga la ba ta tu no lo tato ta fai ma wa le file mo le tua ya al fai fo I fa no wan le ne ya fo ya o lo fa mi pe ta ta pa sili ya o tu la ma sa ni la wa tu no tato lo toa lo tele ma no ya tato ta vale fai ai la filinga tu la po le o lo tato ia le vai asu muri fo yo nei masina ya o tele o le timing nei ya la el fo ia nai fa to fo ia vai o awal fa igual masina mo tulanga o fa tau inga apa pelo tau sa ili sa ia no tele tato sa vale la lo school wasi a masa tu le malu wasi yo islau I valima ya fa so la vanga ilunga o lo hotel tato piti apu o hatchback sedan ya mtulang fo ia tai situ tai balu no fo ya mo nisi la to lo sa ili ya tabal mo nai ai na toteli ya mo la to fo lo ya I tabal tuai pule ya lo fa nga fo o fai fo tabia ma to tato trade in ya tu sala fo ya fo se tu lo ya se tu pe o to I lungo da tabal ya fai lava ona ma to ma ina tanga le mai ya ma fanga yo ye nga fo fa pa uai ya le tulanga o tuka tong o la ta vale fo ya mo na to fo ya me se toi na so nei o lo le mo ya ba no suma ya ya o lo ya ta to website na o le enterprise car ko da intent ya o lo ai ona mo mai ya ta to vale o lo tono ta to lo toa ya po ta to stock ya fai on ta ilma so sa ya o lo ya o malava I lunga website o lo ya fule link na fai on fa fai mai ai lau finance fa pe o lo au tilo finance ya le tulanga o lo sa ya ma nisi lava tulanga fai on mo lunga o ta to website ya mo le to fo lo ta ma o fa foto o kilani ya me lava le ta si fai pa ma ta to website na ya wa lava ya tulanga o le fa mai no ino la fa sanga o nisi fa matalanga ya tato Christmas sani lava I nei manukau ya o tato numera o le o Barcelau o notaciono participan o Barcelau o notaciono participan ya fai ona avala au mai ma sili mole ngore li pule ya Terry Con ya trabajo ya tau papo por tu ona nei o le ala o kuski le lei ya mo I lau lava ngana mo nisi fa matalanga ya tia
manu teleina o pai valo filima nei aso wa tau tuaina sa tātou atunu ia ta po inga mau po se tātou atunu lo fongia le tua ta ia tu soifua se tau momua tātou po se loa e po ia fa Simon mato wano pa soifoi So foi ale lei mane tele le tau le ranga le tātou au nanga le enterprise pe ona whafunga le tātou atunu tau tua sunga ia ku Sofia lei pe ona tuina mai mo tātou le tai au wala wane over se la on tasi ono fatasi valu o varsela on tasi ono fatasi valu por lima fit tolu Great South Road ina I Manukau ia o lo tau ina le tātou atunu leo se bali mal table wati to luas ful mal valu milito na ta leo le tu las fulu tau tua mala nanga masane le tātou rede Samoa mo le mo to la mo po kalamen Fiafia Mai pe ona ye le tai au te fatalo fatu ma walo fatu le nei tai au fo malia so ma tango fie ile pa e mo lungo le tātou atunu le maftu bana I tamam tina ma tu mo to malawa fatalo fatu ya te autou tamati na fe lava na te mafuta mo yai mai ma wa mai le po kalamen Fiafia Mai le nei tai au vi ia le tua va le tua to te mai lo to se fu mo so ma tu ola ia le fo tātou te fa sanga I tātou te mafuta I lungo le tātou po kalamen masani ya so taitasi ale nganga le fa'aftai le tua lo anga le pe mo le fa malo longa ya to wa to faiva pe on na fenga ya so taitasi pa talo fatu isunga fa fengainga le to fa tua ma lo se fu ala le tai au fo pa talo fatu ya fianga patele to mai taisa o ila to wa mautofi o ila to wa nganu lu vala awina le tua wa fa penga so se fa taulanga pa talo fatu po kala me Fiafia Mai le tai au fo ma lo le soifu ala de lei talo fatu po kala me mo to malava po wo ma paanga o ila to e o lo mafta mai ya so taitasi le tautu al radio Samoa mai le tu laiono le tai o si pa ia lava ia si taimele po pa talo fatu po kala me ya to su mai matala mai au la tatu we vai val le tai au fo mali ya so matango fie a fa pele na wa anga ia tu lo tono lo farfinga luenga te maluluina ai ile mana yo le malulu le tai au lei malolo le sai malolo lava pale o wa le si tatu pokala me le taltalanga le taiao ona o tulanga o fortanga o awai le sunga fo mai ya ta yao le nei va yaso wa le mafai ona fa o wina le tatu pokala me o le taltalanga le tatu ngan Samoa tau fai mai lava le sunga fo mai ya was tatu pokala me fa soa ai ona o le esi o tatu taimi ya ma avanoa o lo ia ile sunga fo mai mo nei va yaso ma lava yaso o batu o le mo se ava no mo tatu lungo tatu pokalame ai talo pe le ina ia mafai ona mo tatu pokalame mo le va yaso fo ina ia fa wa wina ai ia tatu pokalame fa nga solo awa lava ia so sone le pokalame tatalanga ngana Samoa fa so atu le sunga fo mai ngana Samoa University I Samoa mo tatu fa na ai se tatu malava o le mafu angana o le faena mo statu po kalame leita yau ai o tau nei la mo statu filo inga male fionga le malu se mostiti tulanga pe ona e fa fonga ia ilunga o tatu penga fa ilangi a se tatu tal fo le tau nei puinga o le fa mai on misela dono winga o la mo statu o no fa so atu ai male fionga le malu se mostiti ya ile la tu fo nanga male la tu tua ilunga o tatu po kalame Fiafia Mai le leita yau se bal tabele wati le to luas liba milito da tale o leitu lies fulu talo fatu ni sol tatu watu no leo lo mafuto male nei tai au lungo la tele ma lo le sai ma lo lava pali vai fai le muli tai au o atono le vai se tutu banga luenga Samoa ola usili o olea e sautari te moni lava fai o fie a fe ele lo tomalie e te fiusa ili solo Samo matunu ifafo le lalo langi matunu fi ole ainga mawale lo somalie ona la vale fainga ta ona familia ina et fiusa ili solo se mea e malia lo loto ile lalo langi matunu fi ole ainga mawale lo somalie Tele la vota ngata ko family ina ele ava ele ngata olo manao e mo anu tafa ingata peita yole ainga e te mali ato be a eva ava ayat wa bela male ko Samoa
ona famaliena e te fiusa ili solo se mea e malielo loto ile lalo langi matamofi ole ainga mawele loto maliena pulanga ave ta abale ave male fa aitete awala va ete mitavale vale leila pasese ete mawale tupetele pe a ele loto fete awala va ne ene ite ine umata fase mangala vale paingata ona famaliena ete fiusa ili solo se mea e malielo loto le lalo langi matalofi ole ainga maua le loto malie pangana vale paingata ona famaliena ete fiusa ili solo se mea e malielo loto le lalo langi matalofi ole ainga maua le loto malie le lalo langi matalofi ole ainga maole lo somalie Omo mia se fsoswani ila ufaita tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, pokalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele isi tutonge fsoswani mo oi. E yaya mata over single foundation skills level 1. If I for ipot kalame ole adult community education ACE. If soswani le filifilina o se vasenga tala fiangai. Molo o langa onga. Palau mai lole o valu selau o lima lima. O valu selau o lima lima. Life skills made for life. Hey, awona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fsoswani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fsoswani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fiai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Wana o le whetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau wai na o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo la whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E ta pena le whetu moana le ti o le tai au. Whapea le ti o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafso tai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Fiafia,
Ole vale atu le bela wati le o te sfulu marfitu minuto na tale o le tu la sfulu. Pe anu whailo atu le tatu wa atu le taiao la mo tatu filo inga ma tatu fisota inga fo male mawhianga le malu se mustiti. Ia, tūlanga fo olo iai ia latu au nanga ma latu tautua. Ia ile nei vai taimi pui ngā lava o le tatu wha mai fo ilia o le misela. Ia leila taiao, se atu tatu tautua lai tua le vai pe anu whatasi mea le whianga le malu se mustiti. Watala whatu le malu le taiao, malo se fo ia le taiao fo. Malu elo mau atu lau sunga le. Ma, so formalia. Ya, nga mana ya nau so soani atu si o atari ia te oe. Sino atu na imena i misi mai. Ya, vatalo vatu lau tau whate tia. Ya, vape fo le sunga te mai tai pule mane. Malu le ofisa malu o le radio Samoa. Ya, vatalo vatu fo i whaafonga anga si o tātua tunu. Ya, i sunga e o whengaluenga tofia le tua. So se whata whai taulanga. Nga te leo whionga pātele, te mai tai sā, whionga i sea, tausi mtanga luenga. Ia, Presidente o se whaalwhani ia, le lo le au whainga luenga pa ia le atua, tupu mai ia, te mari i fōi. Sa wāmu te mai tai si o lawa ile, lo nei o tātou whanau, ia, whataro whatu, le neiva enga le aso i le malu lu. Tāko sori. Te munga, ia, ai le umai lava, rau fōringa au le lei, ia, e le aso mene aso. Ya malo fa tai lo to fa te tira na no tai la ioe fa tai le tu o le awa tatu toi mafuta mo tatu toi fe le tai o le inicio proclame fa nga solo ia e fa tai ya o le la volo o mo le filo inga o mo lu foi le anga le o le tu mo lo na lo fa ya oi ia o fianga i tu te manga duenga i ui ia o le ai tung ia o i tala fu liva i temi mo te fa ngalo tatu ia ai le alo fa ngia le li ia le o tupe nei nano. Rauri la rio te vai ma o se umana. Rauri ngai o kauru ngoi o i sainga ngai la lo te whainga. Ia pe are ka uoro ngo. E re ma munu maingi mea ai i ngai kam. Ia. E mea ngai a mio rele. A mio rele. Ai fiu ai whai a mio ngai e re karia i o ko sainga. Mai un ko mea ai. Te voi ana o atu ia ai sa o le leifo. Ila o fionga o le te nua io. Ia o le ai tau tongi fo ia sia o i tala fui lalu. Ia al mea nai atu lo e tau atu lo ringo o se mama. Ia ar kala si seinga mai. Te mo le ana. Ia wai pa wanga. Tasi tama le lei. E sa fatau aru tu me semo e fatau wai me ai te tia. Ia wai ke langa mako akuloa ka o akuia e kango si seinga fo si su e mai alo piko i kua lako api la kausama. Ia mai te mo le ana. Ia o pia. Se pio o iwalego o ana ngai e wakumba wa fai faka. Ia e ka o akuloa ka ngo ala si seinga vangali langa api. Su e ala piko i kua Su e ala piko i kua vangale fa ko sore. Le ai al piko no male fai mako mai ia su e ala fa ko mai ia e ka o akuloa le te mo le ana ia o se mo le ana. Ia va le malu le lei. Ia va ala mo mai vai ia fa singo me ala ko sorry ia me pe kolu ela o pe pari sorry ai ready ai va ficar sorry ai va ficar o ngai ia si fa enga sai okay o fo wifi ia fa ka ko ai ngai susu mo suka va kwala si sai po afi po la mo sa ku ia nga api ku ia ia man ko le van ka ko ia fa me si sai ia fa mai no ai tu to toni mo mo atalafu Tony mo talafu fa oi la ga mai te mo le ana te manu se mo le ya o si se ale ka o kwaro mo ere ma fa wa getting mai ka ko me ai la so i la lo mo foi de wa ale me la fe la kala o le kele o me la kusi i lo ngo o susi ma fa mo susu o ke la bo ka ma vi fa mo susu ale o fa vai Sorry, e va cauquiera in susu o ko. E fa susu. O meu fa susu nga fai ka ko mo meu. E wa ga pa wa ga me ai ga lava de kupe ga kai.
Ole siro mo le la ko ata masaro. Ah. Ya, kan pau ngar ku pe mo wai ya, kan fa ka o fa susu ko we e ma o ngai ka. Ya, wa pa wa nga le ngoa kau makala, vo si sai nga wa o sushi. Ah. Ya, me a fa so. Ya wa man ko ka wa ko so. Kere no po fere na, wa kamalo le malu fa susu ya le kere lo. Va ko le susu. Kai lua aso fa susu. Ori. Ori. Ele ba ka o kere susu. Ori ke kere ka. Na o kan ko mo si sai nga vai ka. O le fa susu. Ah, o le vai o le olo. Ah, kai lua le sai ba. Le sai ai ba le vai a. E foi le ka como sabia. Ah, e bi si dia kuran fa susu. La mal vai a sabia, fa ka. Ah, susu. Ya ga sa ku pere. Le ala wa. Ku pere fa le kio. Le ala u fai lai. Le ala u fai o le susu sa o le kama se u mangu fa kai kai ale wa ke ringa la po. E paua mea. O le mea ia vape o le o ai runga. Ah, wa fa skip. So. Kaka pe ka le ma, ava so le ke ro fa ku e o le runga fa skip. So le fa o le ka le ma, ava ri de alu ka. E o fe lo ngi ta vai wala ya ku sa va di ke me ka fa la ko kanga polo. Le au ke fai ko e fai mau e fai food service. Ra? Fai food service. Food service. Ma sabia. E ko ke fa ka io ka mana na me ai. Ma ko fai mau e fai food service ia wa. Le ia ma fai masia ki ka ke vai mar suau. We on food service. Sa. De aí o menga ka mo fai. Ah, tio. Fai malo fai siaki. Ia. E wa ke ia de va ko pe ya ku ro ko. Oh. Pe ya ku ro ko. Vale. Ia. Fa mo ko ke. Ia ro ro ko pe ya ku ro ko mo ka. Ia de do ala fa mi. Se ko wa wa malo si ho de le. Va pe o la malo si. Ai de no. Sau le mu ora ma. Sau le mu fa mo susu. E to fi vai au atitia ma seman. Mai tama fatau, ele fatau tupe ia fai ai talaf. Ai talaf tu sele no oi. Ale mea nga le sainga sor ke va kulo. O fa susu male. Ma te moliana. Tori. E ka wase moliana faktor. Ai susu e mai ngala pe ngala sor. E aluanga i kwa su e mai sor. Mo le va ke le o kala fo ke por la con. Ya, o no diso tapo kala me fanga so. Che me sia nga ko likio. Dia itu berbalik. Kau pernah kubu aja kalau Afrika dia aja berapa boleh aja. Ale, awak ke? Awak ai masau mai itu le sio peri aja kalau foi. Mana ya? Uma kupe kokongnya ko le upa ba ko ia ulan so le kaya o maso. Na, an be nga ngale mai maku ida lo o le. De o kokong. Ta faso le tulanga le tai o nei pe ona ia le taua faatata le tatu wa tinu urma. Ile mai le misela. Langa lo wi le misela jono tatu wa tinu. Tau le failo. Ale mana ia. O le tau o vaenga ia mo tatu ma fa fonga le tinu. E te tau foi ona pui ai. Ma tilo mamao. Ma vava ai. Ma matala. I me te tau ona maua i ele saunga le mu. Ia la fatuia le inisi fo vaenga o lo iai fo le tau onanga. Ma le tau tua mo le tatu atunu. Tai te tia. Ia ili never no taua. Ia au lava ona silafia le tatu atunu. Ia le vaenga fo o leo te ngalue ai. O le mato vaenga o le Pacific Public Health e mato te e sitima fo e tutonu mato i le vaenga fo le National Public Health Services. O le mato pule la au. Ia o le sunga ia api potas ia o le matou la vaenga i nei au kilani ia i le Northern Region i lunga au kilani ia o tai matou le sunga ia le tumaita ia Stephanie Eric o ia le o tai le matou vaenga o la unga venga la lea ia o le Pacific Regional Advisor for Northern Region ia i lunga au kilani ia mata mai lai nunga i Northland se i taula vai lalu i se meo tuakau
ia e wheloro lava lasi te lea o le vanga o le ngā lue ai. Pe fo o le sile mātou ngā lue ngā whaulea o le fautua, advice, ia i le mātou pule, ia i tūlanga ese i so o se whaama ia o mai tonu o New Zealand nei. Ia e peilao na silafia ai, ia i le tūlanga o loo wha lau i loa le temile nei, ia le tui pui pui, ia o le misela, ia o le vaccination whaulea i le MMR, ia o le misela ma le mumps ma le rubella. Ia o le temile nei o loo wha ngā solo lava le ngata lai i se mātou fo i vaenga, o loo ngā lulu e fo i la ia Pacific Providers, ia i Tony Aquilani, pe o le Pacifica Family Health Group, o le Beta Drive, o le Etu, ia manisa o le Fono, ia mai nā tō malo o whaiele ngā luenga. Tā ua sa iei le case lea sa fia i tono su tātua. Tino o le temini nei, ia o le ua whailo mai, o le ua recover le tangata lea, ma ua le to a fia i se misela. O le ngā luenga sa fia ngai fo i mali mātou fo i vaenga a mise le National Public Health Service, ma le CDC nurses, ia sa fia ngai ma le vangfoile o le contact tracing, ia po o le tong whaile tuli ma tau longo sa lata i le tangata lea sa fia i le misela o le temila le nei. Ia o lea o te puni na le vanga lea o maia, ia ona o tūlanga whailea sa fia ngai ma tūlanga tatau, sa tatau ona whaatinoina, i le ngat whaila i le tui i le whautuanga whailea i le tuli ma tau longo ma tau whaanofo e sea mo se teimi le umi, se teimi pupu. Ia au whanga solo ai susuenga. Ia au mautinoa le teimi le nei. Ia le ua free tātou ua foi ua mama tonu o tātou ua le ese mise le teimi nei. A le ngalue ngana vaia le mātou foi pitola. A le ngata foi le nao le Pacific Providers. O lo o iei pia le tau longo mo na i o tātou tangata. I le tā ua o le whai o le tui o le misela. O le temili nei o lo o fuli umatu i tono New Zealand nei. O le ngata lai to tonu o e afo mai. I lau afo mai o lo le stalai o. I whapea fo i tonu o pharmacy sa. E la o whailo mai a matatu le tonu tau sanga ia le malu le tunu nai whanau. Tonu tau sanga o whanau, alam whanau. E ma whaina whai tui i so se pharmacy leva. Ia o lata ana i le meolo e ala lai. O le tau o le nei vaenga o le tau longolongo tete. Ia tātou te le iloa me tutupu. Ia o le a whaina foila o le tangata. I le misela. Ona o le usita ia o le whautua ma le tau longolongo fo i o le mātou fo i pito la au. E i tangata o lo whapea. O le opopole ia i le temine nei. Ona e le o iai. Ai le tonu mai tetia e le au nga Samoa me le COVID. So le ngale mau o COVID, e vaila le oe e whaitui. Le oe whaitui. A le te mine nei, ia, e te tau lava na o whanga solo e whaitui i lau fōma. Ia po le pharmacy fo, ia po le fiso tai me fo i o na mātou vanga e mawhai. O na mātou ngā lulu e tātou, ngā lulu e whatasi, le ngata lau o au lotu, so se au lotu. E whakasa me tu tisi, e o tiso se au lotua. E mawhai ana o atu le mātou vanga e whaitui pui. Ia pe mwhai ona o longoina, pe longoina le mātou vanga. Ia nisi o Pacifica Providers. E mawhai ana o atu e fisosoani. Ia i le whainga o tui pui nei tia. O le sea mea tā ua, o le tātou whewa iai. Le teimine nei. O te le ia pipisi o le misele ia tunu i whafu. Ni Amerika, ma Kanata, ma nisio vanga ma atu nuku i whafu. O le popolenga, ia ne te ua maina tangata ma tātou a fiai. O le si tūua e te tauan tātou titilo e. Ia, o na uwhafonga i le tūlanga le weisi o tātou atu nuku masalo. O le awa whaile, le pārata. Ia, le asa o whanongonga ne tai au le interviewer. Nga tawai ma le whiunga le konsula. Ia, si longa te alu sa mo, fito a whailo tui. Fito a whaila u palota. Ia, e te taura, on tātou mawhawhawhawhile. Ia, alu sa mo, o e sama le mu, whaila u tui. Ia, na e alu ele sa mo te palota. A whai e tele o mautinoa. Le whainga o lo tui. Pe u sa whaila u tui. Pe u mwina whai, pe fia ni tui.
ia o le information na te fisili ai I lau fo mai e fa malama mai sunga I fo mai doctors ma nurses ia le tulanga lo ia le history oi ia ma lo silaf ina ia sama le mu oi ma sio to lo sio fana Maria, e se le mari o vaenga tau o vaenga mo mua le pu tu ma fa fonga tatu wa tunu le mar. Wa le se wa to recover tanga le Safian misela. O le si vaenga tau o le o mo na fai fo I to nga luenga ia mo ilantu o lena a wai no foanga ia sa ia tanga le ia ma wa Maria na wa to fa fo si le te lo vaenga ma o mo fo na fai su nga ia tulanga. O le vaenga tau na ai o le tau ngolongo ai mo le mana yo le so swani mo tatu tangata pero e ta ua le ma yon mise covid na tupu no covid fa to ngai to te lo tatu e fai tui ma ina ua o mai le a le tau ngolongo e te tau ana fai le tui el mise la wa tatu te le lo o le te le tatu fe wa isi atunu o le tupu ni mise le isi atunu lo no winga ta ua te le vai ngale o lo e tau ngolongo ai mai fo to pito la ina I mawhai o sosone, fia lava tātu te malangai, ta wana whairi tui ala misela. Lewa ua, sau noa le tūlanga o lea, anga I atu tātu Samoa, e ta tau wana whairi tui ala misela, ina ia pui ai tātou, e sere mana I o nei vaenga ia, o anisi vaenga o la unanga mo tau tuan, tau whai pito la ua ale manu. e mawhai ona mātou talano atu o le astona I le sa te atu nei sa whai le mātou talano fo I ma onga amata I lano o le sasia le pe e tolu sifuru man tupe o ngā Samoa, o ngā mata Samoa, o I lalo, o le venga lea le sasia, o le silea vaenga tāu o lo tamu whai ai, o na ia tātou whanau lalo I le lua tau sanga, sifuru lusu whamasina, ina ia a mata mai ia le whainga o tui mai ia le laititi, se o ina a tole le lua tau sanga, ia mwhaso soro tuai lunga inisi o tūranga, ia pe o le tūranga le nau o le silea vaenga o mātou wawa iai, nai tātou whanau laiti. O mata I nisi wha I o hata I le tū ngā o le mai, pe a le pui a tātou. Le o mata ia, o le tūranga la vai, ia, e le umai a le tau lungo mo nai o tātou tangata. Awane I manatu mā tātou I mea whapea. O le afo I lau o ia lou fina ngalo I le tūlanga o le tui ia o lou lava le nā fina ngalo. Ai tali tonu, o sa musumusunga lei o male mātou ngaruenga. A vai le fia whaia sau tui ia o lou a la fina ngalo. Ai o te tali tonu, o le puipuinga male saunga le mu ele ngato o e malo tō luma lau whana. Ia ai le ngatele. Ia o nai o tātou tangata lo I whafo atu New Zealand. Ia matangata lau tele. O ani o wheni no whoanga e tala whea ngai mo tātou atu. Ia wa le si alea me pori pia ke me ki wako whingi kui on misina ki wako kong. Le mas o le o mo tana e furi uma ia tui o le misela. Te mine nei iso se alu lunga su varko sanga manisio. E mas foi lá nei ia I nei tinafu ia mai tanga. Ono e ina mana tue le e te tau la vona fo fa pe o le fo tatal no foi tetia. A fo lo o ma fo fa we. E fa ese ia e te tau la vona tala noe lau fōma, ia wana I whaia le tui leo le mise, e ne te wa fia ai le mai o le tina, e masaruen whaina whai pe a umona, pe a umona ona le maitanga ona I tatou. Nai tina lai tolo fuafua nei o lato wainga, e alai o loa taua wa mai e le tua. Ia a o vaianga umapia o whaia tu te mio whana, o Pacifica provides o laua oe fōma, e te tala noa iai. Maua ia whamtalanga sidi atu ona tahu. Ia molo usanga le mu. Pharmacies, I so se vaianga o e alala. Ia mawhai ona whai tui pipu. Malo whaftai, ona le tātaimi. Ia, o anisi vaianga whama el tapo kalame maranga whalala, malu ai mari I tele whamanatu mo tātou watunu. Tātou ia mwhofo malanga I Samoa mo le tātou palota, pe o le taimi o le palota. Ia, leu whafonga I sa unole whionga konsula le tātou malo. Ia, o le umani le whamanatu mo tātou, whai lau tui pui, ole misela ai te li malanga tu Samoa. Ia, fia lapa te malangai. Ta wara whairau tui ole misela. La whatu la whionga le maru. Ia o le mātou ngā ruenga le nā, le Pacific Public Health, ngā rue whatasi ia ma
ma le National Public Health Services ia manisi o tātou providers. O le mātuanga luenga na o le taunu longo na o tātou tangata. E le manatu e le toe au maia ia le tausanga o mawai le Fish River le awhiai na o tātou whanau. O mau o le soifua. Ia ai tutu a vele na ma whaataita inga tā ua ma o onga ona o le mea na tupu. A vele na whaataita inga ina ia whaau sufia e pēle tātou watunu. Ia whaia tātou tui pui ai oe malo ainga. Ia mō le sanga le mua na i o tātou tangata. Ia vili mai. I lau telefoni tia na ia oe lau numero e mwhaiona vili mai. Ia mwhaiona mātou organisinga ia le ngato tutonu e kalesia. Ia po isi sa nga mata ia po so se fala po putonga e mwhaiona mātou atu e whaatino atui ia ele ngata ilia onisio education workshops fo ilele ina ia silafia ai le tāua o le whaiole tui pui po le afo ile mafua anga o le mai ia po le afo se kiu o le mai mō le silafia na i o tātou tangata manu ia tele lau tō whātia ia manu ia fo ile tātou ofisa la famleanga leo tai sile lan so fu mai manuia alo va tele fenga le malu tau longo o tatu wa tunu yo tito mo fai valo flima pe ona yele tau foi pito la au ia ile so fu malo loina mo tatu tangata ma fa mo to mo risa va no tatu e fa so ia manu tele ina le yaso alo fa tu mo le uso ma le so selen ia fa tai la vai la automatic era pa si sanga gai la loifo ka ko fa nga masa ia se fu mai manuia ia se fu yo so alo fatu ia se fu le venga le malu sempre steti mal tatu po kala nei va ngal ta ya mari fa so mo tatu ma na tu malu tatu wa tlu wala wa le old watasi o tolu watasi o le old watasi o tolu watasi le telefoni na le fianga le malu sempre steti pe na yai ia le tatu fa so ile nei ta yao Malot foli tapo inga le tunu ia fa fongaia o se tamata lo sa fano le ola ma fo mai se manu tunga o ta alma no voice ta longa fa vai I lunga o le ta longa e pona fevesia ia o le tamo e fa sa o le istanga de pole run it straight I Palmerston North o Ryan Statawait e sumaliva te sanga sa ngalue company le main freight transport I Palmerston North e pona ia ma anga le New Zealand sa safa se manu tunga I le ulu le temi sa po e nai ma awina tu le flema ia no wo e pena fari ai le lita ta le asiasi commander inspector Ross Cratham ma ia fari ai sa maliwa I lava il flema I le pola songa fua fari Cratham o le ta longa o le ta alo po e sa ta alo e se kulupo ni wo e fa vai lungo fa to sino se ta longa I lungo o wala so tenga lo tele le ta mo e tanga ta a wai sa e o in the fast e o iai ma fa sanga I le isi tanga tam fa to ai e o no le manipulo mo le pui o le ulu ma ia ta wai se ta longa I le fa iai ni ta penanga ai e anga iai ni atu ngalunga I lon saunga le mo ma ia ta pai so se manatu e a wai le ta longa ai po le fia fo iai ina ia toi ma fau I se tulanga ma tio le saunga le mo mani manua o le fa no le ola e muni le mai le inise to lua sa tau fai mate pongia ma mo mi ai sakia fo mai le taimi o le talonga o le tamo mo e fa sa o sa fai o kila ni sifo I le vasto right o le ise o le to lua e fo mai sa keker kingo o le talonga sa va ai ali e to valu to la fo ai o la to kino ma fai ai ile a wai le talonga mo fai ma tu pe luas furu afta la sa longo na dia ni mai ai ni fai ki fa sanga ile talonga ile mai ai o le talonga le vaso vai ma fa ma tu o e tanga fa pito I fai ai ni atu ngalunga e winga ina matau te telo lo matio le ta longa o le ofisi silo le fa la brum tonga mo so sonia le headway charity Stacy Melbray sa ia longa ile le Johnny Silla ile ai ma se fa le tono manatu o le ta longa e fa manu o le ai fai ai o tane le tai le partia le Labour Chris Hipkins ile te ena le te ulo le partia le New Zealand First of our vassa mane Winston Peters ile tu mau ona la tu le to ngaro lue o Peters o le ai tu li matu ile to finger sui parmia ile te tai le partia le actor David Seymour sa ia longo ai le lo minga le New Zealand Herald ina o ia te ena ile ngaro le fatasi ma Hipkins au mana il fainga palo to le wa female fotolo
e tu mau ato tōna ia te ena lo lātu toi ngā rulu e whātasi. E sa longa e hepikens e le programa le Morning Report, le Tony Silla, ua lava le ume o le teime whau whaunga whai a Peters, e wha amara si ai pāti e usta ia mea mana o ain. Mai e tā wai a whai mana na o e tangata ia Christopher Luxon, David Seymour, ai Paul Peters, e wha ta mo e ana tunu o e peo se wha aringa whai mea maali e ma whai lama na lātou palo te ain. Ai a whai mana na o se whai ngā malo solonga le le ngā whamtam whai ngā e awina mai ni whai ngā wha tangata māti tua e whila whala whai ngā wha parakiki, o na ave lea o le lātou lango i le leipa. Ina o te ena Peters i le ngā ruru e ma le leipa mo le whai ngā palo to le rua whai ma le rufuru tolu. Ma le liwa nei whai Hipkins ma te ena ngā ruru e ma le New Zealand First, ma ia whai ngoai le pāti o se pāti malosi mo ni whai ngā le mautu to e vesi. Tala no ai lau whai li poti la Silanafi, sa whaari ai li pāre mia Christopher Luxon, e na te ena whai le ngā ruru e ma Hipkins, o na ele eise to mai o le leipa, i vaenga o to mau ainga. O le tamari longo a mo le manu Samoa le malu semo se tiki wa i tāpā ina tangata Pasifika e tilo mari tutoa, i le wha matau e iai le wha mai o le misela. O le malu o le whau tua fo i wha i tūlangi e le tautua o le soi fo maro loina a le National Public Health Service. Ma ia whaadi ai o tui pui o le MMR, lea e mo a pui ai whaasanga i misela, mums e male rubella, o lo ava noe o Norma Stutongi tangata uma o Aotearoa. I le whaatale no angama John Pulu le programa le Pacific Morning e le vaenga o tala le PMN, sa ia whaamatala ina i le tāwo tele o tui pui. Ma ia taula i ai le mawarunga tele o le whaingofia o le pipisa o le misela. O lo tilo i le whaatosina i le whaio tui pui, o le siria ma le 20% o tangata Pasifika i Aotearoa. I se taula inga e au sia i le 25% o tamaiti, e rua tau sanga le mātutua e whaia tui pui. Sa lapata ia i le malu i le maurunga o le tūlanga la matio o Aotearoa i le pipisa i le misela, a o whao popoina le numero tangata a fiai i ni vai aso tolu nei. O lo amana i le malu, i le tō telo tangata e tō wawa fiu. I le whaalongo so i la pata ingo so i fō malaroina, ma a vele mawala e wha palapalai, e winga i le whaio tui pui. O tangata lona no fō la lata i le mea ngoto i le vāo le whita le Samia New Zealand le Manawa Nui i Samoa, o lo whao pēr le papole winga i a ona mai swau uma vai la au mai le vā, e ula vai le langono le komiti fō tua o le o tau tau re ngā te whale o le tunu, o lo saunga le mumo le whango teina. O whanga i le sau a Whaaso Junior sa le upu, o lo o alala i tawitoala. E se so mare mea ngoto i le vaa o i whalia, o lo o fefe lava tangata e tau ma whaina i ei a ma whingota, e whangota ina tūro late i le vaa malepe. Sa ia whaari ai le Johnny Sila Pasifika, o lo o whainga tāpe i tangata o lona nu, o na o e whangota le Teminei, o na lo iei lava masa salonga i le moa se i ae ona. O le manua nui sa o se o ilunga o le au li tau whata i sau te o polu iau ke topo le tau sanga o bawae ai le i mui lafi mangoto ai. Wa mai alawana ave e ser fite le Samia New Zealand i le kiso swau umaisi vai la au mai le vaa. Sa ave e se fo e le mano Samoa i le tapu sa si o miai le 2 kilomita whata whawhao le sone o si o miai le ava anga ngoto mo whae te tenga i le asa suma le lua Februari e peona fautua inai le aua nei whangoteina. Ma whaari ai re te whono le komiti whautua le o tau tau re ngā te whale o Samoa, fui tupai mau simanu, o lea o ngā sami o saunga le mumon whangoteina. E sa whaari ai whanga i le sau, o lo popole lava i tingata, ma o leo toi tusa i le telori ai peona sa i e moa, ma i ta uai, o lo whakarikari lava kankalau kele i si tali mani malo Samoa ini taui, tau tupe. Ta longo le whaia o ngā whaululu o laula kapia le mana Pasifika whaalongo te ana umanga. O le avea mareisio whaia o ngā whaasanga i laula kapia le Liona Peritania, ma aelani Australia i aiulai. O whaalongo reisio whaia o ngā lango i a tau tei kefu, mo le ulua i aula kapitu whaatasi e tangata apoliki Australia ma le Pasifika, le oiloa o le First Nations and Pacifica Invitational 15, mo le ta'alonga ma le Liona i merepone i la solufululu i olai. Sa wha maoni e le vastoluai o le sui mo mola o le kapia le Wallabies Australia, ma le whaia o ngā whoia le i kare tahi e tonga kefu, o le whaia o ngā whaurulu leo le au fili. O le na vaenga o whaia o ngā le au fia i ta sa whai musui o ta alo, sa moa tonga fiti ma le First Nations. O whaalongo e fitu wha ta alonga whai taulia sa ta alo i mo le All Blacks, ma ave ai fui oia.
Ma se uluai tanga te taalo Pasifika e Kaptinina le peuli, ma se tama taalo mua e le so tanga mamaori, e te ia le haka. Se furuongo tau sanga o ve mwhaia o ngai awa kalapu I Frani, New Zealand whape ma Samoa. O le kapteni tau lua nea le moana Pasifika, ma le tama taalo le Wallabies, le tama tonga Australia, se kope kepu. Ma le whaia o ngai mua le leini luma fiti a Simon Raiwalui. Wa au fiai fo I le bayango whaia o ngai rangolango I le au, e au fiai ma le sui longo rongoa mua ma le rua tangata poriki sa whiriwhiria le Wallabies, Glen Ella. Ai o le au filia tamata alo Australia ma New Zealand le AUNZ Invitational 15. Mo le talonga foi ma le Liona o le a whaia o ngai le whaia o ngā Queensland Reds, Les Kiss. Ai lango iai le whaia o ngā tolua nei le All Blacks, Ian Foster. Wa whaalia se lo ia mo talonga o tangata e a wai te whasau atu. Wa whaalia se lo ia mo talonga. O tangata e a wai ta amarusanga o fusu anga e whaia solo e au noma le whaatula whanuina po le Underground Street Fighting Competition. E whaono mori ine mori anga whasoli tu la whono. O le ta amarusanga uailoi o le tupo mangala po le King of the Streets. E peona ave iai le langolango le lia fusu I ta amarusanga o whai pelenga wha professor Fefiloia le UFC a New Zealand Dan Hawker. Sa whaia le whai ungo le vai aso I tō se whanua I se vai ngō au kilani. Le tos furu lote ngata sa fufusuai e unoma se fa te pula au le mamafa. E limas furu afe ta la le fa ilunga tupe sa tau va yain. E peona muni ane fa maoni e hoka. O tangata uma sa tau va e maua le ta iafe ta la. E tau la tu le upenga ale the doctor. O se upenga fa salalau ma ta alonga fai tupe ma mea alofa ma wafua. E yele so tanga ma le ta marsanga. O le vastal wai sa fa dia ilo leo. O lo latu whaasenga ina le ta amursanga whaasanga ili tula whono lo iei nei. O le whaia onga momoa, o tula whono ili universite mo su NSS au kilani le AUT, Greg Dixon. Lai a longo le Johnny Sheila, o le ta amursanga ili whaatanga ina, mai whaono o vea ma se whaafitauri, I se tūlanga o se ioenga e ave iai. Mai e ta uai o se tūlanga e whaono tupu mai stangata fusu, e tū ngā se manua e o iai, ai pe whano e fo ilola. E iei mafuanga o le tula fono moni anga e whatoa iei I lalo tula fono o soninga tula fono. Ai le tamerei o le iso le totosu ma le lua sa awa I le tamarisanga o fusu anga e le whatula fono ne o whaasino nei leo. O le atama I ele maanga o le porkalame le checkpoint le Johnny Sheila. O se suisi ni o le kenga le mongo mopi beo plenty. Sa tau vaina le tau vai o soninga tula fono e mate I tuinai me alu iai. Sa va ai le acta o le tamarasanga sa whaari e lunga o wala so tenga lau tele. O le ari sa ai le manatu. O lo a wai se porkala me more toi whaalele o lo no langa po le rehabilitation program. Sa langa e le porkala me I le mata upu le matanga rua ngō wharpui. Ma whaari ai e le whaatono o whaatinonga mōtanga lau tele David Crick. O le asui o le kengi ma le tau vai le tapu vai sa avi e le whaatinanga. E a wai lea porkala me ese tau tua sa avi e le wha mauninga le wha masinonga. E taru mai ona maua ne wha amtalanga fōu e winga I le misia o le asui o le kengi o le porkala me wa tu inatua I nei I leo. Tala na ne yaso maua le tunu whalawhani manu I le so. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Luas puluh minit jalan channel Julas Follow. Lugar tau jumpa dangar si fongal Radio Samoa. Dan si lima betul wa mall ni fo jayau. Yo e malol fo lang malol sa iba ya tu wing ol tau le so faisi mas se olunga la tele. Tolu ti monga le jayau mo tanto nei au kilani. Ya te lo wa fai faisi fainga tau na feo i to tele tatou. Ya tiu te mangaluanga pe ona masariai. Ai tau tona ma tanto lunga awala. Ai ni saunga le mua pe ona e whenua iai whea lava nei te mafuta mai dunga le tautua ma le pokalame le Fiafia Mai ia o le tu alalo lava mo tātou uma lava tautua nā ma oe le saunga le mua wa ai le sao whātunanga ina nei dunga le tele tau whona ma te itu ma wawa iai tātou vaenga ia pe ona e wia tuai nā mga ala ia ma wawa ai tātou i le pisi whaasolo anto le taimil nei ia ma wawa ai le leilau tābali Rono winga o le matala lava i lunga le tele tau ana iai tātou. Aua so ona whaasao ina lau sa. E iai al sao whaatulunga ina pe ona whailo atu mo tātou. Pau tau tare lei. Pe te lengese a e tātou te uma lava le mea nei te anga iai. Te tāmilo lava a i te o lava iai. Po le are ko inga masau. E te o a ele mea nei te are iai. Rono winga whau tau tare lei tātou. Atau yelo bafuto bai tono ainga fai fusi malulu o le tai auto tuana ma tatou nei tatu tomam tina matua tatu matua tausi tau ona utangi le lele tulanga o lo iai ia tula fono ma me umalaba mo le saunga le mua la to fusi fua lono winga tau ona va ai tatou ia mo le mafan fana o la to potu mo le mafan fana o la to boenga ai la tu la e fa mafan fana le lei Pabalo atu po kala beniso tatu pa ngai dunga tatu Facebook le tai au le nga upu tumuli fata siman le tai Brisbane Australia yu tita mo sili fata lo fatu le tai au Kaisalina tamati fa pabalo atu po kala me wayalesi chain fata lo fatu po kala me sulu mata bua malo se fo podia ba futu ba nai pa kulanga male ainga fata lo fatu ya fia tau pou male fono ro pati malo se fo lau de lei Tamali ifritel fatalo fatu lei taiao eseta fatalo fatu eseta selu eseta setu malua paklis fatalo fatu lei taiao mawola ma fulu fatalo fatu lei taiao fo fatalo fatu pakalame ya keti abito ia maniso la tudo lo fenga inga ruenga tolo pisinisi company betanga lo kale malo tono fala inga lo to telefone la to leo lo mafuta mai ai aso malulu fa pene kamangi o momole ale sa fa popo ele leile le sa fa popo wa fu ele tele se kuka ya luai ngale makwa kungu ale leisa alua ki e mal pepe e makwa fa lolo ai la mase koko mangaia ale leise koko pulea oi o aso fa pene o le kopai koko ale sa fa popo yo ya wafu i kaulenga oa
ia wai le nga o le ua matua malulu le tau fo na watu wale tau maftanga la tu ia ua ni to ale ngao ba seki ai do o ia so la tu a fianga tu te mangaluenga patalo vati ya tu di taliulu malo se fo manuia le taiao po ai fa manu malo se fo manuia con fessi pai one fatalo vati po kalame fatalo vati so ia anai mau tu nga fatalo vati pada malo ngalulue da fa pe oilo fa finga ruenga le taiao Lua sul family da tele July follow. Bawal tatu po kalame male Pacifica Family Health Group mo tanto le nei taiao. Ya pe ba ilisi tatu fa Fiafia fa no fo file mu wai le taiao lanto le sololo. Ana na vilen na tau au fiele fono le panmeni. Ia ma o ai fo le tulanga pe ona ye le fata ape ole a panmeni le aso nafi. Talia la se tulanga se saunanga mai i le au malo le malo. Ia po le ale tulanga ole ayai. Petai. O le ua tauri maina le tatu a pokalame ia se fasisilanga tau a mai le au malo le tatu malo. Le lau tamu fai e tōla la wina atu le tatu tusile pe ona tu ina mai ia ile nei taiao. Fasisilanga mai le awa malu o le malo. O le so, na feilo e mai eila vionga i le parimia e failo mai iai e le ima fai o na wau le faita wina mua o le tula fono tau te whaafonga mai. O le so, na feilo e mai eila vionga i le parimia e failo mai iai e le ima fai o na wau le faita wina mua o le tula fono tau whaofi a le malo mo le tala tau o le tupe lua olo lima i le lua olo ono. E le palemene i ana tau a fianga i le taiao nei. Ma i lea tūlanga ua fautua ina ai au nei e le palemia ua tala fiangai o na whata ape le palemene ai alo lea tino u mo le whaatino ina o le whainga palo tatele. O te whailo atuai, o outari eina le whautuanga a le parimia. O le awha mawina i le tūlanga alo ia le whaasisilanga, e wha maoni ai le whaata apeina o le whono au whaitula whono. I le mai ai o le whaata apeina o le palimende, o le awha au pea le whaafoina
o le malo e le pulenga whaatonu o iai nei se ia usuia le taua fianga mo mua le fono awao whaitula fono e tusa ma le mta upu tolu lua puiputasi ma le tolu puiputasi o le tula fono whaavai. O le nei whaasisilanga sa inia e le ao le malo tui ma le li whano wa le toa soala uvi le lua. Ya, le na ua maua mai le tatu wantulu le tūlanga pe ona iei le whaasisilanga ma le tusi alo ia leo i lunga upenga te whailangi ia se fina ngalo bo le malelenga me le ao le malo e tusai ma le ata upu na tūlai mai anafi i le palemene le tatu wantulu. A whapea te leo maua ia le la toe tau whai toe avatu le tatu whaasisilanga taua mai le ao le malu mai le ao malu le malo. O le so, na whailo e mai ai le awhionga i le palemia e whailo mai ai e lei mawhai o na whaawau le whaitawina mua o le tula fono tau whaofi a le malo mo le tala whaatau o le tupe lua o lua lima i le lua o lua ono. E le palemene i ana tau awhianga i le tau nei. Ma i lea tūlanga ua whautua ina i hau nei e le palemia ua tala whiangai o na whaataape le palemene. Ai alo le antunu o mo le whaatinuina o le whainga palo te tele. O te whailo antu o taliaina le whautuanga a le palemia. O le awha mawina i le tūlanga alo ia le whaasisilanga. E wha mauni ai le whaataapeina o le whono au au whaitula whono. I le mai ai o le whaataapeina o le palemene o le a whaawau pea le whaafoina o le malo. E le pulenga whaatonu o iai nei. Se ia usuia le tau awhianga mo mua o le whono au whaitula whono e tu sama le mata upu tolu lua puiputasi ma le tolu puiputasi o le tula whono whawae. Sa inia le nei whaasisilanga e le au malu o le malo Samoa tui ma le li whano pa le toa soala uvile loa. Ya, o le vaengana o le ua ma o ti mai le nei tai au a pe ona tali le tanto wantunu. Tūlanga o le a iei se saunuanga. Ya, le la ua au maila le saunuanga a le au le malu a le au malu le malo. Ya, ua talia le fautuanga. Le ua vatu o le palemia mo ia e tu sai ma le fata apeina o le palemene o le antunu. Ai i le taimine o leu a mai le male lenga o leu a mai ia le nei whaasisilanga. Ua ta ua mai ai. O whailoa mai ai se fina ngalo le ao le malo. O le a whaawau pea. Le whaafoina o le malo. E le pulenga whaatonu o iai nei. O lono winga o le alava o le a whaawau. E le tomaitai palemia pe ona tulai mai. Le vionga ia Fiafia Mai ia malana kapeneta. Ia le pulenga whaatono lo iai nei, se ia usuia le tau a fianga. Se ia usuia le tau a fianga mo mua, a le fono a au whaitula fono e tusa ma ta upu. Rona winga tusa ma ta upu toru rua puiputasi, ma le toru puiputasi o le tula fono wha. Vai. Ia, tatalo mo tatu watunu, tatalo mo tatu watunu, tatalo mo tatu watunu. Ta aua ia mo tātou, ta talo mo tātou atinu taimi nei. Aua ni tātou tilo lo i me tupu m tātou wawa ai, o lo anga i mai lava le tua e whaila na mi o tonu. Ia, ma tātou sa ili me te tau ona whaanofo file muai i tātou wātinu. Ia toa pele tai, tātou te mapua ia ao le tātou watua, sosa ni mai a te tātou. O le fita ma le whaingatau le wholaunga, lea tātou te wholaua. O le luta o le ngātai whale ma le whaingatau le nei vasalo tātou a wholaua. E ma whaia e lea tuan whaanofu file mu ma whaatoa mea uma. Lono winga, tāua lau te talo mo tātou atunu. O hame le tutupu matula i maliteimini, o lo a ngai mai lava lea tua i lona taimi. Whaanofu file mu ma natu malangono o tātou tangata. Yo, mapua ia aho le li tātou te maluahi. Mau pele to vai. A maula le to vai. Tātou te malamalama i le tua malon fina ngalo. Atu tupu mai me whapea.
leisi mela tatu ngā sea. To a pele tai. Talo le tu yelo le file mu, ia ma ia le nganga o le tu o ta ia le file mu ia ti tatu fa so soa, ia ma fa no file mu o tatu manatu mo tatu langona. Ia mai se so tatu wa tunu lango le tunu e fa vai ya sam e fa vai samo ile tua. Ia nga i mai le tua e mai le ami tonu mo tatu lana fa nau. So Luis Fluono minute talo le July e se formal chance. A week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga i hane, ila mātu pera te whailangi mō lisi whamtaranga kāneo.co.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whātau tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā. E mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potu malolo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia Mai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles.
whanga me ke whawhiwhianga mo tātou leo tō luas fultasi minuta nta leo leitu la sumaltasi. Whiwhia o leo whatasi mai ala unanga whoi marutautua ale Pacifica Family Health Group mbei o na masani ai tātou ia solulu vai aso taitasi. Ia o tūlanga masani o le puipuinga lava. Leo o tātou o mai whori tūlanga lo loto le malulu o mai tātou o ngā tono le neitau sanga. Ia tātou fo laufo i tūlanga pe o na iai. Ia ele misia tātou ma le nei ama i o le fulu. Ia bari tele foi o isi fa mai o leo wa ngai mai ai mana ia o leo fa mai le afionga ngal mana mai fangalona seri ili tautua mana unanga le tātou Pacifica Family Health Group o le am fai on sosani mo tātou le nei taiao le nganga fifi fa talo fatu ngal mana ma lor se fomaria ma lo fo le langi matafi nei taiao fo leo o tātou fila ilunga o tātou pokalame ma le nganga fifia ma lor se fo lau lei ia o te whatalo whatu po i mo whamalo atu i lau tunga tia i le pitola au po i o le tato ngā luenga o lo o whenga i ema lau tunga. Ia whamalo so i fua manuia nai tu. Ia o te whatalo whatu po i le pa i ema le malu o Samoa lo maua mai tapulo kalami ni tai au po. Tunga i whawhenga inga mo la tau whaitua so o te whatu whaitau langa. Ia e me se le pa ia lasi tupu mtamali i. Ia, male malosi o tato atunu o lo maua mai ia tapulo kalame ia talofa lava. Ia oi whaftai le tua, pia na vatu stala vai anu whafonga le tato atunu vi ia lele. Toi maua ni mautanga te meo lu se fuma sa uola. Ia o tato toi whailua ima tato mafuta. Mai ia le lava iaso e telu fita ma whinga tau le nifo laungo lo tato iai. Ia bale telo wha mai. Ia wa tātou te le loa me te tupu. Ai whaaftai le atua. Lea fu tātou toi mafuta i lungo tātou pakala me leitao. Ia vi ia le li ilona lofa malona anga lei. Me se lana pui ngol tātou wola. Wha ua wali tātou pakala me leitao. Ai o se lao lao de lei. La fu antu lau a whionga ngal mana. O vaenga i tau ona whailo mo tātou atunu pui ngala vo tātou le nei vai teimio lo tātou iai. Ia whaaftai te tia sa o lele sa unoanga. Ile ma e wole lofa le atua. Wa tato toi pis noa ia nei fo ia tai au fo tale mai noa mauti noa tato sapalinga ma lava ia so pepa pe ia e pe tai o lo tu mau pe le anga le yo le tua ia tato no lo fa pena fo i to tele o sto tato watunu e ui lava ono lo pe pesti ia fa ma ia fulu ne vai tau a tia lo mau mai fa mo maunga wato tele tato atunu ia po tele tangata bo o atu i tono falmai i middle moa ia fa fo i au kilani i Daily City ia fa fo i West Auckland i lato A&E po o outpatient ai ole mai lava le fulu malesela wato tele ai ia tato e me le fato awatu lava i le afiafi ina ua whaalongo atu wa te tele le fulu, wa tele le tale u tau le mwhai ona manawa. Ia a o lea na iai lao i le taimi a toa le au. Ai le io o e vaes fo mai. O lea la wa tumutumu wa tuneia le outpatient, wa to tele mama i tinga aina. Ia o tātou la ia e pe ia na watu ona o a ungol fulu. Ia e whātautali ai lava wa a toa le fitu, valu iwa se fulu i tu la o whātautali te awanoa e wha ai ele po mai ai o lo ngai yoi ele po ia le au whainga luenga e wha ai i la tau wa matuati ngā ina te lava e tasti la le wha monga o lo tau mo whai anga iai ele au whainga luenga so i po malolo ina ia wha ai po o ani a wala po i e wha ai titi ai le tumutumu atu a nga i no fuanga ia le outpatient i tono whalmai tele ia o le whautuanga mua a whaiwa a mata o na e fulu ia ungo le fulu a mata o na tale a mata o na alu ilunga le fiwa ele ngata ia ti oe alwhanau la iti oe vai fo mai oe vai la fo mai whala ainga ina ia mawhai ai o na watun whala au mawhai ai o na mawal to opile mu ina ia awaine e toi bebesi ma e anwai eno punofo i tele o tu la i tono A&E si po outpatient i tono no whanga. Mantua tasi lava le awala e pui ai
o le whaataunuuina leo tuipuipui o le fulu, tuipuipui o le misela, tuipuipui o so se whaamai le wai ai, o lua po e lava le fulu ma le COVID. Atonu o lo whaafonga me pe lava le atunu o lo o pese atu ai lava i ate o tau. O lea lava e jai COVID i tonu o le atunu nei ai ona ua pei o lea lava ua tonga piti pei lava o tong tingo le fulu o le ala na tau le whaalongo mayanga i ai o vevesi atu ai le soifua maaloloina ai o le taimi nei e longolongo atu pea lava i ate o tau o lo iai lava tuipuipui e mawhai ona puipui a ia tātou. E moi a whapea e maua oi le mai ia e tele tinga ina tele. Tau le alua ianga o ile e ian i tino whanofo ai. Tasi lava le mea o lo walwe wa aifo mai a mai o whala au. Ai ua te lele au ngā tuipuipui e whaangai oi ai au puipuinga wha natura. E te atu ai i le onga o le whaamai o fulu, pe a whaile wa umanu whai o tuipuipui. Ia, o tātou prokalame fo i o tuipuipui o le whanau la haiti, o le taimi fo i le nei o lo o tele ai a mai, e a pia ai a tātou whanau la haiti. Le a whai wa le e whaataunu wina, ia tui o sfulua mātina, ma sfulu lima mātina o tamaiti. Wa tauna awe nei loe wa ai tau soifua o lo tonu o whalmai ia tuma oti po lau chipi e wha taunu ua ia tuipuipui o le whanau la haiti. A wa tātou tino fuain. Wa iai lava tuipuipui o le whanau la haiti wa umana whaawasenga ina ele soifua malolo ina New Zealand atoa. O le tatau ia te o tau mātua o no whaataunu wina lava tuipuipui laia. Awe le tusi lea a le tamariki ora po le blanket book tai loa ia soia e te alo ma oe ave ia ina ia o mana faile tui ia ona staini ai la ia leo ta soifuan whaataunu uina ai le tui po whea lava se me te aluanga ia pe tau teo Australia ave tu mai tianga i Samoa ave ma tusi lea mai loa ai o tusi tuipui o lau whanau o man whaataunu uina o lo vevesti fo ia le soifua maloloina i le pepesi o misela o le wa amata atu o no whaai wiu ia contact o malava ta iai ino fuanga ta perro lua iai ia i la tōwia na maua iai ia siamo misela ai o lo whioa i lava tangata mai atu no o lo pesi ia le whaamai ia ai o lea tātou te petau e mo e tātou te le o i whafo atu malatunu. A le tau te minko whaatasi matangata o lo o mai tonu ana atunu i tonu au kilani nei. Ai mai se lava no fuanga whaitele e iai shopping mall, e iai supermarket, ia o ina. E tātou te peto ai ai mai lātou o lo peo ai ma whea vea li siama. Ai mai se lava le taimi nei o tau malulu o leo wa tātou tūlai i le o ngā tonu al tautanga, i le yuni leo wa toa e tasi le vaiaso lea amat. Ia, pe toi o tae au, ia, ona amata lola, ia le weekend o le masino o yuni. Ia, wa afa, wa ono masino o tātou savalinga. Ai, ia, tautua nā ma tātou, ia tātou whaia le mea, e mawhai ai o na wha wina atu tātou savalinga anga i ati sema. I le whaia leo o tuipuipui, tātou puipui ai tātou, alwe wa ilo fo mai. Awa te whaatali se ilonga te whaalonga atu e denia aunga i ati oe. Lai awa diu lava le taimi e tau waina e alwe wa ilo fo mai tolu masina, ia toi wa ai au whala au e toi whaatutumu, toi whailau squib, alwe wa ilo fo mai. Whailau toto, tuilau toto siaki po leilau tuka po lei malava, ia mea malava, ia va ai pia whaalongo atu po tau talitale, whailau fo mai, te mana o whaalongo oe po manava leile, alu leile ea tonu mo mama, ia matulanga whapena, awa te no fua te i yo o taimi ti ngā ima e langona, alu e whailau warrant of witness pe a whapea, e pe lava le awenga o lau ta vale e va ai po o
Cheki uma ia system se tauna nei ia. Ia whapena fo oi. Tauna e alo wa ai po lei. Ia lau manawa, le lei lau suka, le lei mea uma. Ia le o tinga ia pona aivi, so onga pona aivi. Ia ai maite o le wa ai o lau mea tau mafa. Wa tele o mea tau mafa. Tasi lea wa ainga, wa tele ai anda mau wha mai. Tātou te mau wai. Ia te tia pe iai lava te iti. Vaenga mantua tatou falmai e tolu le waiai. O lo te le lava ava noe va ai el fo mai tatou falmai papatoi. E mo i lava ai ele o lai lava i tatou fo mai. A va pia i pisti lau fo mai. Ia, a pia mai. A pia mai anga i tatou falmai King Street i papatoi. Ia ma vili tatou numera le o se lau. Tolu, lua, o tolu. Ia ona whai ei la, ia leo lau appointment, po o Weymouth, ia, po o Panmure, po o Papatoe, mantua, a whapea e te anga i lava i Weymouth, e wa ai alfo mai, e vili atu, wa e langona lava le mana umia le wa ai alfo mai na, a le e te awanoa ina, e ma whai ona refer mai oe anga i Papatoe, pe a whapea o lo o iai le awanoa ina, so o le beauty na tatou au onanga le wa iai nei a tia a le maua lava noa i po o Penrua po o Fairlam a lai maua lava noa i leisi tatou clinic ia i mawhai lava ona e aluanga iai a wa mawhai ona so ta ia tatou system ia i loa ai ia o record ia mai loa umai fo ia me tau ona whai e fo mai. Ia mo nisi lava whaamtalanga i tato numera na hausto taima yelo ni tangata pe awa i pital no mea tea. Ai o le vai yasora le nei e mwhai lava ina e o anga i tato whalmai na e whai yelo tui pui pui. Ai o le vai yaso fau ia o te loa o le amatonga lue na ma le saasia e whai tui pui pui mo le whanau la iti ia mai la tau o malava le a awai i le event sa asia le fai e whakasta i o ta hufu i le aso fitu le o iuni le asto na i le la astau ia ona iai foi la ia le na tasina au nanga o le ama fai ei ona fai ei tua ia tatu tui pui pui ia tia pe ia si tu paenga o lo ia mana ia paru vaenga wa le wa tiro fu ile le la to tele tangata fe malanga i teimil ni o te wana whaia tātou tuia tātou tele i malanga e se atu manei atunu le si vaenga tau o pe ona e whailo fo ima e au mai mo tātou pokarame leita e au o le COVID le alaba o lo o iai ia tātou wa afia COVID o to ia ni ia inga fo ila COVID pe afa pe ni te wa afia isis le ai tia a pe alava e maua oe te sau whailau test pe a whapea na walewa anu wha umi al fulu ia tasti loa le me o le whailoa lau suenga e whailau rat test ai a whapea loa lai maua atu na ia wa whailoa ia whala au i po o rau tui e whaatonuina mo tui al COVID ia ona tu atu lola ia le no pe tasti ale aso te malo lole iai i le whale a wale to iai se tapu pe o le mea sa masan iai ai e ia o e lava le tima tala o lo to e alu te whainga luenga pe a pe se e nofo le te e malo sti le a wale to iai ani whatununga le fia ne aso e te nofo ai ia at maua lava lo tongi e le ai o nā lava wa tweet lava e pe lava o fulu i al COVID ona o lea wa ian tui pui pui al COVID mana ia le mana e tele le te mai ona i fautuanga ia mai se fo le tūlanga pe ona i le tautua nanga mo le malo tātou wa tunu la fatuia i lau whianga faltua o ani si vaenga whamaelta po kalame le tai mo le nganga whalolo ia mantua o aunga al fulu a matan tartale tingarfa i tafe le isu ia tafe ia tangi mata a matan le manongi fo te mea ai ia ma le fiva o aunga uma ia a mata lo ne iai
ona I lo la ia lea o le wa amata ona e la vea le pulu. A wat whaatali se e matuatale, sauru whaatale, ia mai whalongo atu la e tau le maanawa. E le ai o a unga na wa amata ona a totolo atu ia a unga I le tu ngaru o a unga le pulu o lea ia mata ia oi ai te le adu ai te nofo I miro no moa ia po au kilani I le fia I tu la ia whautuanga lea ma lo whaalo lava mantua ta telefoni o le over te lau tolu lua o tolu ia whasui fua atu ta moa ni tu la Alo whaatai tele la wala whionga ngal mana I le tautua mana udanga whaawau mo le tātou wā tunu nei vai aso ia manatu la atu mo le si tā maftanga ma le si foi po kalame tā ua ma le tau ngolongo mo le tātou atunu I le vai aso fau le lofa ma le anga le leo tātou tā pa ua langi ia tātou te whiloa I pēr manuia tele I ngā luenga le so fua mai manuia ia whasui fua ina fua I te tia manuia po ngā luenga o toi nei aso lau stonga ia soifua ia ia lelei whawhangmari tātou wāntino o le tautua whawau pēr le nā le whianga ngan mana vai whangalona seri e se le tā ua I o le taurongolongo mo tātou pukalame mo soifua maloloina e tā ua le whata ua se mea ma le whata ua o lu soifua maloloina pe ona iai o le winga la utala foi lea o le levai teimi pe tātou te whatara le ma tātou whata malaloa o teimina e tātou te iloa e o mai a ina tinga ina o tātou tino se mai. Ale mana i o whamanatu. E taurongolongo mo, o e taurongolongo mo, whai am tātou e wadi fo mai, whai siaki. Yo. Tātou te iloa, tātou te malolosi, a tātou oa, tātou whaingaluenga, tātou te whalangoina, tātou te malolosi, a tātou nonofo fo le whai tātou ngaluenga maasani le whale, le a tātou te whalangoina, le a tātou tole malosi. A tātou te le uloa, e ia vahenga o le tātou tino. E leo ato toa iai le malosi ato toa le tau ona iai. O le mea la, whai mi tātou e wadi fo mai. Awani tātou, pe tātou te manatu maa se tu load whafonga la tunu. Awani tātou manatu maa le vaenga le pe a. Le au ke malosi a uia. Me po pole a o mai ale wala ua le li I alu. E ai. E tātou te le ano iai. A o mea ia tātou te ilo e te tau no tātou mātala iai. Ioi. Ya me se tātou ia la iti le soifua mo tātou wola ka ko ia le la iti tau ona tausi le lei ya to e ia na tātou tu asin sina ban tātou to mam tira matu la tu soifua ai mo ka ko ia e tala vo ia ma tātou uma tausi fa le lei lo soifua maloloina fai ma fai sina fa malostino fai ma vai le fo mai fai ma vai au tau maftanga e va ai le lei vaenga so se mea o lo e tausi ai lo tino o mea ai ti ai o va ino te ino ai yo le si fai mai e ai lo me ai lo lolo ale ingo ne me sumarie fai me ele pe o ngai ke ai le lolo me ai pe ai no me ele vai sumarie o e o le tantonunga na le stangata fai mai le stangata e ai lole me ai lolo pe e manga ia le lolo se me pe ai ngole vai sumarie ia ta ilo ia e se tangata malato la ngona ale tala le fo mai tipi le inu me sumalie tipi le inu me sumalie ale tala le fo mai tipi le ai me lolo lono winga fa tafa le me lolo fa tafa le inu me sumalie tau si le lo so fu ma loloina ai au me ai paleni e ala nga ia o kalangal fo mai kalangal fo mai mo tanto te bele wati le oto e tasi le minuta talo le tula se matasi tale tula se matasi na wina fo ile o tatu tala I vai fanua le ngana Britania
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, a push for better education around brain injuries as Run It Straight events rise in popularity. Ryan Satterthwaite died after a private version of the aggressive tackling game in Palmerston North. The 19-year-old suffered a serious brain injury on Sunday and died in hospital on Monday. Headway Trust's PJ Burrell says people need to be more aware of brain injuries. He says it can take years to fully recover, with extreme fatigue and declining mental health often other symptoms. If kids or people understood that more, it might give them a reason not to do this risky behaviour. The Prime Minister is encouraging Wellingtonians to vote in council elections after taking a swing at the city's local politics. It followed a question at an ANZ post-budget breakfast this morning, which asked Chris Luxon whether candidates should be allowed to run under political parties. Former Labour leader Andrew Little recently launched his mayoral campaign with Labour's endorsement. Luxon says Wellington has a great future ahead. But man, I think you need a little bit less political party and a little less ideology and a little bit more common sense actually in solving some problems and getting the show on the road. But ultimately, also, the good people of Wellington have to vote. The Minister for Regulation's aiming to trim rules he sees as unnecessary in hairdressing and barbering. Cabinet has accepted all the Ministry for Regulation recommendations, returning decisions on offering drinks during cuts and allowing dogs in a salon to the business owner. Changes come into force in July. David Seymour has popped into a salon in Auckland's Newmarket and had a hair wash. He says these changes will give people running small businesses more freedom. This is buzz cut season for red tape and regulation at salons up and down New Zealand. Building satisfaction is dropping as the number of new builds needing fix-ups rises. New Brands Build Insights data shows 81% of new homeowners rated their builder's overall quality as good in 2023. That was down from 89 in 2017. It also reveals 86% need a trade to come back and deal with a defect. Board Chair Nigel Smith says the data relates to a significant boom period. It was very difficult for trades to come back in the normal time frame, and so that led to some of the concerns, I guess, from the general public who had built a new home. That's news. In sport, football phenom Lamine Yamal has signed a new 6-year contract with Barcelona. The 17-year-old, who's now locked in until 2031, will reportedly earn up to $38 million per year once potential bonuses are factored. Yamal made his Barcelona debut aged 15 and this season scored 18 goals as the club collected 3 major trophies. He's also earned 19 caps for Spain, notably as part of last year's European Championship winning team. The Horowhenua Kapiti Rugby Union have decided referee abuse has reached a tipping point and are poised to take action. Any further instances will result in all senior rugby being cancelled for a full weekend, a move which has the unanimous support of the board and clubs. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le whale o loa i le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau i lalo le kālena, le aso ono yuni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo Fiafia Mai wha pēr fo i le face paint, ale whanau i lea lava aso. Tele mālo ano ai, o wha apitoa i tutonu o le whale o loa. Tala i atu le tala iau a inga mawo, o na tātou wha tasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa Alice Lee Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le wha moe le se
fulu le tai au, le Middle Asian Supermarket. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga wha le anganuu, wha pea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga wha apitoa. E 5% le wha apitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi wha mtalanga, fe so tai mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa.
10 minute le chene le chula se football jasi. Longa le chupa le danga se fonga le Samoa football live tolwa mo. Lolo wa mai le tau tolu mai o timunga le nei fo iaso. A o e fianga yo tute maunga luenga. A o fa solo e fo yo ma fo fonga le nei iaso. Ya malolo sa I malolo tap tap wa. Ya o e tau to ilungolo moenga. Pole na foi ti tau to ilungolo no fo ilumo le sitting room. Ia ma fa solo ina yo ma fo fonga. I dopo fianga wo ia yo ma fo fonga le ni fo iaso tim. Ia o ma fo fonga ai ta ue fo I to ina malo ma tua. O ma fo fonga fai va male. Ai fui ma fo fonga si o I matangata. E ke ila wa e ma fo fo anga ke lu fafsanga I lunga le laulo wa. Ai ba ia ku le lo makua wa makanga e pula ko wa e si o. Paulanga le me ke wa ke ia pula lo makua. Ya si dia ku le ona le me wa si o I fa penga. Ya e se me nga wa ka ai o ma. Ese de mianga mo fa so yo ma fo fonga le so lulu. Loro winga tau tu mai yo ma fo fonga tono. Pa sau yo ma fo fonga tono. Ele se me la fa ka mama wai. Ele se lingi mo mai. Se football fit 2 minutes che nei July se football jasi. Okay, lo ong hangi e amata ili tamu sanga fo ile le stage of origin. Nge ya. Sole maka ukia le vaver tau sanga. Le atato fua la iai. Ole la ato amata tam sanga le Australia. Sa plongo ngo hangi. So ia kalo fa ia kako. Talo fa ia tato. Ona nei ole ato amata. Na neila. Sorry. Kau kia kam sanga le amaka. Ya tap wa ifo ya ila to le tap wa ile lan mumu. Ba ila to le lan mwana. Ya ai fa le lo tap wa inga le Fiafia na nei. Je le portale July follow. Ole a matali talonga le Fiafia na nei. Ba fa penete wangalo ya tu ya to. Ava penete wangalo ya to. Ya. Lono wingo le Fiafia na nei. Mo ilanto fu yo le tap wa yo le to fu yo le popo mo ilanto le pati. Tapo inga le Fiafia na nei. Ai le talonga le Fiafia na nei. Le atu la imasi talonga faingofie. Ile faingofie. Ata udo le faingofie lono wingo le talonga le amatua ai. Pole ai le blues. Ia le lano momo. O le talonga le amatua I popo fa le leia ia le blues le lano momo. Talonga le Fiafia na nei. Ya menga fa ko fa le lei manga ia ai popo ngangi se kako ki koko. Ala sa fa popo. O ai fo ila to le a felo fa le Fiafia na nei talia. Talia ila to le afelo fale mata le Fiafia na nei. Mata mana ya manga yo se kalunga ko kele la maka. Manga yo se kalunga ko kele la maka fu ile to mata lo te fale. Ya o kokoa mako ai kongo ya fa kele le koko. Fai male ale sa fa popo a wole se ale sa fa popo manga ya e ba ko mo masifo ia wale ka I fia. E masi mo peken se ve kai koru ya pepa masi de lima kala vai de mangi de pou ava kwa de ngangei ku ulele ngangei mal polo kapaka le enka tu do ngatonu o le fale ai fani matanga a walu talonga ya ava wangi ya ai polo kapaka al waku male masi malo ingwing war koko ai le loto e malo na nei ya fitu ai male masi malo maka ngangi wa ika wa malo le loko pasangangi ya aini mas malo alu ngangi wa vai kwa ufa le kongu le loko ya ingu koko
vaila le manga yo le makamakanga le fiafia ngangi. Longa winga a fainga lo loko ai le masimalo. A vaya ko fa le kongwa ngangi wa makwa le manga yer kalonga i le ko au. Wa makanga o lo loko skulanga makwa fa le kongo ingulo markoko. Al talonga le fiafia na nei talonga fa ngofie. Ole a manu malo le plus le fiafia na nei. Yo, tulanga na talonga. Luas Mutasi menit tele Julas Mutasi. Bing the bang bing, bing the bang bing. Oh, bing the bang bing. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well.
Getting my flu vax is one thing I am going to do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Come on! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ele fsoswani. E mawhai ono o atu siaki lau taavale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau taavale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi. Pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. O fia maua sau taavale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it.
ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo mope te re lima lona fai ue balu. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luai wha pei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le koviti. Ai o so wha ia te tonu a tau langa wha tau e tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei tupulanga tala vau. Na susu e ina ma wha tala noa ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le fefe ai le tula pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia wha tai ia mio kengi malo losi wha mata. O le wha mai lewa a fia ai tala vau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whea lo wai. Ia e wha alea ngaina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Awal ta alu. Ila malaya satani le au tala bo uwe. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. Ele aise lau fadi. E te le fifiri foi. Ile taimi e tau wai. Ele tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ele wala au mai foi satani. Ta pena o lea wa te whaita hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatauan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e fia ai. Ua vale tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso tai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga kautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila ta'wale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i na rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e wha
whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ino lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana. Pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Yo
Ya, lelei mana ia abelo wola ia o ngā pene whaafonga mai iai nei pe pisenga whaaleanganga. Tawalunga tuale po kalame lei mo oil nei fuitai au ma lei aso mātango fie whaaftaile atu lana upu whaaftaile atu lana whaamalosi. Whaaftai mo lana awhionga pa ia o lo o whailea ma whaamaris au mo tātou. O le suru lava lei o tātou vai ma le marama lama i o tātou wala ia le awhionga pa ia le atua. Whaaftai ma vi ia le li. Whaaftai whare tātou atunu le tali eina. O le afionga le tua ma le poklame le mo oe i le neifo iaso i lo mauta mo lo lawa le ngata fo i leo tono lo farwhinga ruenga sa e whafonga ma iai le neifo iaso a o moli atu le whiau o le tala le leile upo le tua mo tātou pei ona iai i le neifo i tae au. Ia, leo se balte balo wati toi se futbol 5 minuto da tale o le tula e se futbol lua. Tale tula se futbol lua ona tale fo leo tatu poklame tina tu le tofa ia fonga mo se manu Francis Jone o wale fo wino tau tu al video Samoa pe na masani iai. Lei o se mai disi deo tatu tala pe ona ieli tatu poklame i le tau nei disi deo tatu tala le mfatonu mai fo ita iai tatu watunu ilungo penga tu langi le video Samoa ya na sira fia fo ilea o niso melo tupu tono tatu watunu. Iso tatu tala leo te vava ia ti iai fisiringi ia le faya o se palo ta tele i tu tono masina. Tasi nao tatu tala pe ona tu ina mai le tatu po kalame le tau nei. Leisia tatu tala tolu paya inga ale palemende ua whaamuta i te ena o tala o le tupe. Tolu paya inga. Lorobinga, elisi mea fawula le mele tupa nafi. Pe a fuala iai. I le tatu tala lea, tolu paya inga ale palemende ua whaamuta i te ena o le tala le tupe. Ia elisi mea fawula. Lorobinga na tupu mamua. O leo ua mwhai, ia ua toe tupu fo ile aso nafi ya pinga kupu mo ainga o miala o va o miala o va tasio tatu tala tu mutubu le ofisa au tu or komisi o finga palota i tangata restala lono winga na tupu mai lole melea anga i lole to telo i lanto e resitala ma faya lanto wa ID fo i palota ai lono winga luanga i restala mo finga palota ale me mali la oasola sa iaile tu la sa leise tu la fono fu e alu wale suita wala to mo moli ana tangata al tabilani le ai wa e lu no wa o ai o le ofisa e resita la ilu swafa lo winga wale to yaila si suita vai to el wate mo moli o ilan ta vale po lana fo wili po lana van po lana pasi ia wa e lu no wa o ia isi ya o ya kala wa e alua o ye siau se le ginga ila ukanga ke pase se ai ia mai alu ristal lelo swafa li potisao ile o leo ai leo o fa sa lau ile apio folinga wa ainga o se van pai sa o sol o le van pai ma le van ululi no tilo lungo penga ta fa ilang o au mai fo ia tangata fai mai o le van le ya o le van le lanua o le van le o le mele tupu ai o le mele le ya i lungo penga te whailangi le la wa mai el mtanga luenga fai mai a toi tupu se me whapea li poti sa o atua mtanga luenga leo ai lo le tu i lungo penga te whailangi ia pi e ala fuinga ku i lungo penga te whailangi se ia i loa e tanganta mamata lai pe a whape wha mao nia ni vaenga o le whaia ni tanganta o le onga nia ni ta vali wa pe a tu ulo ilunga o penga te whailangi ona tilo lole i e tangata pe e saola o le vele lenga u va iai ia wa pe e tu ulo ilunga wa ilo la tele lo to tele a le mai le fautuanga la tu wale mtanga luenga leo a to va ai se me fa pe ma to e fa longoina se me fa pe tu sa o tu lava ile mtanga luenga leo tu sa o tu lava mtanga luenga leo ina ia faise ilo longa ma va ile mtanga luenga la to ia mana ia la le po ele le ole ata ma po ele le falling o tangata le tu tono le ven e onga le ven ma se mena tupu le ven le e ave le matanga luenga ole lo fa ma oni ai ia ngi pu e fo inga le aka le ven ia va ko fo le matanga luenga le lo fa pe atu lo sitala o le ven le nga lenga ku pu di fa le la velenga ia o fo ka ko ngi vai kai mi elo ko se ilonga wa vaku ya sa ore ka fa sa mo le sido ma ko mo evidence fa se al mele ka ko ma fa ya ko mai elengi evi ya ore lo po a evi la kam fa ye wa le lo ya po a evi lo ko wing ale langi evi
le fa maunga fu mi ai pe a pe matanga luenga le ai alu winga la utala le o mana il tu ala lum tanga luenga le la tu le la tu itu le putsa o tu la lum tanga luenga ai a tilo fo la sisi tu pi o lunga o penga tfailang e va veiloa i tangata ai mana ia le ilo tangata a le venle ma se mena la tu faia e mana ia lola ia le na tilo tangata ai le anga tu lunga fa pe ma io le venle na fa mtalanga ai le se mena tupu pi o isi ina vaenga o ia inga ma vaenga o le a mena lunga leo ia o lunga ia o penga tfailang ia pular kama ia evi pular kama evi polar me kuelu dois futbol lua minute jale o leitu la e se futbol lua tau tu bala udanga video sabo semua lima betul amol le vaenga o le tai yao malulu atu tatu watu ni so tatu fa fianga no tatu taimi na leo se mai sa ole una mata tu tatu o me ka kasel nei foi taiao sunga le pole atu sia mo tatu ole afa ilo fo iniso vai ngol la tu tu ranga bon malo tatu wa tunu tala fa taxia sia wo malo si fo la le ya dengan fi fi maranga fa mo la lo fa talo fa tu la sunga li fa salau ya nga ho pole tau tai fo le tatu po kalame le Fiafia Mai ya wa fa fo anga Samoa tu fa le nei kelope te tonu au te wo te tonu tatu la fonu Samoa i te tonu fo i na yo tatu uso mai Amerika Samoa fa maro so fu mo via fa malo le uso ni ta au te tia pa taile tu o to mo la no le nga tono le vaya si tu manga luenga pe na fenga yai lo o anga le pele li nai tu ya wa tu manga luenga no ta tai mi la fo tu la una mata tu tatu mekas pe ona yai la na nga masani ya ai le se lo le va ado me karansa rom volti tiena ta se le pesili ya o e maro fil ni vai tau malo fa tai tong sia ala sa fa longa leo lo kama pi afa pi afa oh pi not too bad I'm fine porque o me pito sili no matongo pi mo lo fa no te malo si foi tu ele uso ina ua pasoa male fiunga foi alemanu ni taiao kan lu pokam le man ke lo mo foi fiunga tai nga malo si la sunga foi le ni tu la le taiao ya pero nga wa or for my Sicily le manu ya saudi le ya yo na lua e lo to lo se manu te lo va o le te lo tala vai se umanu o le mai o ya le malu la me fa kasi ala kala vai ngi kai mi fa taina fo e ma wai ya se fa moni anga utala vai na va ti ale mat Vamos que le moni vai sa mo sa no ya la suga ni pule ma tai la sunga te tia mo ma to no fa auro ni tu la le taiao ya ole bi inga lava e mu lava to si taia o mata to pasa la pa business mu lava on di ilo ta to pa au de langi on le te ina mai lo so fu Samoa
so i fua fo i tatu tau tai le po karama le Fiafia Mai fa pe pulenga ale siponga Samoa te slima i batolu wa mo fa pe so mato bola ia bi ia le tu le neu to mo le ia bano ia le neu tatu fela i manu ai le mala ia e fa talo fa tulo fa anga Samoa po fela ben mau men fa salonga fa business tu tonu America Samoa tu tonu tatu lo fa nu Samoa pa pe foi tu tonu Aotearoa tinane foi tu fa ne ke lope ia e whatalo whatulava tau sia i leava ke lava ma le whalalo, whamalolo se fumanuia, whamalo le tawatai. Whamalo le whalau Samoa, whamalo le ono sa i le ni bai tau, wa po whea lava te bea nei laro langi lo tatu au mawai, mta tsaili malo ai, ele le ai lava se meo tue whai ngofia, ma tue tau ngofia le ni bai tau, a whamalo le nsai, tatu whamoemoe lo tatu tapa au le langi, e mawai lo tatu whamama a benga. Ale nei tura, te mole fwele nganga le whaatai, whaatai lava tau sia, le foi na vai foi na fi sa foi inicio foi vai lua tato for Rangers na alu ana nafi mai loi Hamilton mai foi Takville ia lena alu tato mamalu le tato atinu fa time mo fa ingol tato alu me ka tato nu lai fa ponga mel pai mo luno foi na fa avela tu tabale la swana nafi na foi o tonu foi la tato fa tabale tato foi tala to sia e te tutu nga i lama tau o tātou piki apu according ni le tupe e maua mai le finance. Wao nei vai tau elo toi whai ngupia kui ni tālu sanga. Ona le uti fo le whasoa, ke nane foi, nea, o tupe maua mai, o tupe maua, i o ta siasa fai tue moni o bakaimi tūlanga pa penga tupe maua. Ia pēr tūlanga ngā tō, ia pēr tala tō sia, ai su mai matala mai, a pēr te whio mai foi tonu tātolo toa, au e te popole tau o ta abali ngai lunga whamalama, io e. It depends lava ile outcome o le for the finance a fa pe lava e mo mai lo puvo ai dalo mai le tawol tabale ia o tal tonu lava o le mo lava tabale ba na ngai awoni mama ise mai le tawol tabale mai le tatu puvo le la pu mai ai o nisi tulanga la to yo tatu tabale amato mai tatu loli o tatu bands o tatu family bands le fo le tatu tatu o tatu bentle tatu sfulu no fo e nga fo le mo ai no tele fa pe po dai sfulu no fo o tatu commercial bands tatu mini bands o me tatu piki apu ia pe tulanga tele tatu stockler temni tatu youth for Rangers Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton o le BT50 ia I think Nissan Navara ia ponga tatu piki apu mo temi tatu lotua tele tatu SUV la po fai lo pipilinga mo ainga to tele ta pe fo SUV fi lolo hypercars ta ba le kisi tulanga ba penga ta ba le laiti mo alon fa nau wa ta mai ia nga ia to ia onga wa mastanga luenga ia ta ba ia nga ia mateso la to la manbia sport cars mo tuplanga talbau le tele ta ba le fai lo pipilinga pa sumai e tuplanga nisi tulanga na to ia tatu tatu falta bale fa mama benga le fa so solo tatu refer fee e a felima se lanta na società bale lu a fel refer fee tatu apu e io ana inga fa pito fa tatu refer fee nisi tulanga na to ia tatu trade in talia yo e fa foi na matu chele ni lo au pe fa foi na fa ngano chele ni lo trade in e a mai lalu le tau le ta bale mana tua le ai level tatu tolu te usanga Samoa yo le fa mama benga mua le pito sili ona taua ia toe te fa kauso sa lista la ina la tambale ele ai se tutongi mo le tolu te usanga mua ana fo ele fa pe paino la tambale po pasi ina la tambale won the fitness o walu sanga le mulu ngol tele ele ai se tutongi mo le tolu te usanga mua ia fa pe fo le service ina la tambale po le maintainina o la assetsa au tau tongi mo le tolu te sanga momoa ele ai se tutongi ia Samoa au no foi su mai tala mai a fai se tatala ile lu se lau Kemeni Drive inge papa tu i mankau lu se lau Kemeni Drive pem fai bana bala au mai tato le nine ole oiva lua fitu lima balu te sidua oiva lua fitu lima balu te sidua e por te fori tu sia ole olu tasi pa fitu ono lima fantasi olu tasi pa fitu ono lima fantasi na fa manatu lava Samoa ai su mai matala mai au ele mo ine lo fisa ia te sili tas fa yo alo Samoa lo mangla nue fa ta sinei e la fine ya roof fui mono sili ai fa mama te roof ya to e me o malava tatu tua o li tulanga pa tai te lava fa ringo tua la americans mania la fa so sanga Samoa mania le tu fa belo filima te tia mo te mini
to pam pa sui fua. So I foi ale lei, to tu al sunga tong sia pere fa fong ba yai bala wan o lu tasi fa fi tono lima fa tasi, o lu tasi fa fi tono lima fa tasi. Tatu filo le asa tae o le lofo mleanga leo tatu tapau si langi te tolo tu se fuma tatu wola. To filo foi le lungo proclame el Fiafia Mai ta pena mai to fa fonga mo se man Francisiani, a wal fa o wino tatu proclame pe ona yai ia le nei fo itae yao. Man wia tele ia tu mga luenga lo fengai mo tatu wa tino. Manuia fo ila tau o anga ia tu i ngā ruenga le auri se pa i steimel pōna nei, po ila tau le anga ia tu mo ngā ruenga le pōna nei se pa i le aso a tai au. So i fua ma ia manuia. DJ Magic. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa ero tātou utunu o tātou whelo i foi, ia usi mai alau whaafonga. O le whamasinonga māwulunga ua sila nei le pāle mia mala na whai ngā mālo tausi, po le caretaker government, o le a ave iai se tāpenanga e mawai se lao i le mawhai lea, male le mawhai le tonu o le toru masina, o na whaatino loa se pālo ta tele le tunu. O le sauranga whaamin stāle te mai te i pāle mia, ina ua toi usuia le fono au whaitu la fono i le solua le nei vai aso. Sa ia whairo ai mafua anga o le leono taunu o sea palota, ona o mafua anga e peo na ia whailoa, e au fiaile le stala o tangata palota i tu malo, leo lo whaanga solo, mai whatoa au sia le te bineide tu langa o au le 5%, ai o nisi tu malo palota e au fiai tu malo te tele, o le vai maunga mawhaleata o lea whatoa au sia, le tolu se 4% o tangata o ia i tu malo, ua mai a ona le stala. O le tasi mafua anga o le aia inga o le whaavae au o na whaia le palota tele, i to tonu o le tolu masina pe a pa ure whainga malo, i le le whaatutuaina ma le te ena lea o le natala au tua le tupe. Ona e iai le isi a inga o le tu la fono o whainga palota, o le tausanga luafes furuiva, o lo o ai le te tau na le sitala sui whaatutu, i le ono masina i luma mai, o le aso e whai ai se whainga palota. Ia, le opose li lo whanga solo, le whafowina o le stala, o tātou lola palota. Ua longo mai le ofisa o whainga palota. Ua ausia le 5% o le stala i le tūranga au. Ai, olo o iai tu malo, ele i ausia le 5% o la tau lola. Ma olo iai foi nisi o i tu malo, ele i ausia le 3%. Ia e au fia ai ma tātou tu malo tele i le vai maunga ma whaleata. O le lona lua o toa. O le aia inga i le tū la fono whainga palota o lo ia i nei. I le tau ona le stala sui tau wā o whainga palota. I le ono masina i luma mai o le aso palota. Ono masina. E fete e na ile na aia inga. Ma le tū la fono whaavai. O lo aia i ai e tolu masina. E tape nai
se whainga palo te tele. Lau whiunga le whunga whitarai man mamalo le pare mene. E whainga tāo na whanga soro tā penanga masani. Mo se whainga palo ta i lunga o tūla whono o loo iei nei. Ma ole a mo umi ai. Te tuina atu o mata upu o whainga palo ta. Mo ni whaatonunga whaali tūla whono. Mai le whaamasinonga mawanunga. O le tasi o tūlanga na whaeroa le pāle mia o le whainga malo tausi, o le pau o le talo le tūpe pe whea na whaanga solo na ngā luenga. E mafua lea, o na o le 25% o le tūpe fua i lea o whainga, o le talo le tūpe o whaanga solo nei, e mawhai o na whaatupe i ngā luenga whaauau o le malo. Whaalia le pāle mia le na sauruanga wha minsta, o le toa lea ua iai, i le mawhai ma le lea mawhai o na te pena se whainga palota, i to tonu o le tonu masina ma mana o mi ai, se isi teimi wha o popo, mai ono le lava le 25% o le talo le tupe wha au wai ngā ruenga ma au au nanga le malo, e tāri ai se isi whai ngā malo fau, pe a maea le palo te tele. O le pai ingalo na sfurufito o le pale mene ua wha mawina nei tala wha salo pito, o upu whai o le malo Samoa, o se pai a inga ua na o le whātau sanga, mani vā yaso o le masina le nei o mele maea, e mafua le pau ai o le tala o le tupe le malo, e pei o na whautua ina e le pāle mia le ao le malo e whaata apelo le pāle mene, ai toi sauni le isi palo te tele. O le paia inga lona sifuru fitu foi, o toru i ei paia inga wha pāle mene ua tupu ai le talia, o le tala o le tupe au tua se whainga malo. O le tausanga ea whiu se lau vadurua, na urua i tūla i mai eile a tūlanga i le whainga malo le pāle mia o tupu ora efi. Whapea le tausanga ea whiu se lau vadurima i ante sema, na pa ua i le whainga malo a tō whilau eti a le sana, ina ua te ena foi le tala o le tupe. Mai le a whiu se lau vadurima i le masina o mea le tausanga le nei rua o rua lima, ua wha se furu tausanga taruai, ai o lea whato ato e tupu se ngai o inga i to tonu o le pāle mene, ua furu si ai usu fono e te ena le whaitonga mua mua, o le tū la fono tau whaofi, o le whaata tau ina o tupe. O le te ena foi o le tala o le tupe le baya inga lona se furu fitu, na tutu whaata si ei whai pule toru se furu wha, wa ofi ei le itua ngai, ma se vaenga to tele o whai pule, o le whaatu atua i le atua Samoa o tasi. O le toa se furu ono na langolongo ina, e ofi ei le pāle mia ma minstai se furu wha o le kāpeneta, ma le sui whai pule o sanga ngalua, e langolongo atu i le vaenga wha upu whai e pui puia, ai a te tau o tangata. Na whairore te tai o le itua ngai le tau au fianga le fono na te e na ile taro le tupe, o le na matau, o le paia inga sili le nei o na whainga tā, talu o na vea o ia ma whaipule o le pāne mene. E le whaingo fie le no whainga le nei. No whainga le nei la mata mai ai, e le ano o whawhati a tā mai. Tele ia vaenga e sa tatou whetongi ia i tono al mauta le nei. O ia anga masani e tasi ale aunga e manuia le tatou atunu. E whawhawha mai a Samoa ma le tula i mai o le mamafa o le whaitau ese e le tatou pulenga malo o le tatou te le lalaki. Fa malo lava fo il pale mia mal capeneta e la to fo i tau mawhai e le whaingo fie i a ngā luenga sa mātou i la foi. Mai tele i a whawhita au le whangai pēr mo le tatou atunu. E le whaingo fie fo le tatou walo atu i lumalai. Ona o le taimile le umatua mawaea i a whasuia inga o le tatou soifuanga. Ai amata mea mai fafo. O lo a whaina ai le tātou atunu e te lere ngā luenga e tau le whai. O la fo ila se mātau mai a le atunu e le tai au le nei. E iai lava e a fionga le atua. E le matete inai tātou. O le na te ilore me te tau le whai. Ai le whaia. O le ang sala. Le la ilu mo siresi. O lea foi la i a tūlanga, o tātou tau nui e ta au le nei,
e tasi ata i ala o le na te sila fia le mea te tau na whaia le whaia o le anga sala le nai lumo tisi. Le sunga tu ile pa lupe sori ai sa ile de maria le ngau i le te tai o le vaenga wha upu whai. E pui pui ai a te tau tangata. I se vaenga o le na saunuanga wha a tai o le tuanga i le pāle mene. E tali foi tau wai le saunuanga le pāle mia. Ina ua manu malo le palo to le te ena o le tala o le tupe. E lei ato se aso taru maile aso lua na longo talai le atunuu. I le wha ta ape o le pāle mene mo leisi palo ta tele. Ai mori mawina i ngā ruenga le official komisio whai ngā palo te imuri nuu. Wala lo fiatu le to tele fia whai alato le stala i tū malo e palo tai. O ta pue mai le ofisa au tū le pō na pō, na mori mawina ai le ngā ruru e pēo le ufai ngā ruenga, ai ua pōngi sā. A o tali mau pēo le to tele na whaatari tali le awanoa e o atua i whai alato le stala. O wa inga masani e i tau sanga ua mawae, ina ua lalata le palota, o tumu le ofisa au tua whai ngā palota, i le lau atu e sui tau vāo tangata i le stala. Tarua ia wa inga ua mawae, na whai ai teu te unga o le tū la whono whai ngā palota, ma wha asai o na toi o ni sui whaatu tū mani ala tau komiti, e lau atu tangata i le stala. Ma o se sori tū la whono i lalo le tū la whono whai ngā palota, lea ngā yoinga. O le teimi nei, wa alu lava le tangata ia, e whailanga le stala. Ma wā ia ia wha le tū la whono, le wha malu sia o le stala, ma wha malu sia foi, o na whai le palota. A le usta ia ia inga ua moria ma whaia iai, wha asalanga tupe. O lo le motu o sawa inisio le ufai ngā ruenga le official komisio ufai ngā palota, mo le whaia o le stala. O leo ngā tonu o le masina le nei o meena mua wa iai lunga o fisota inga i le apio fōringa le Facebook. Wha asaralaunga wha te tau se ta vale o se van lanu pae pae, ma le tala e wha pēr o lo ave wha na aite neiti mani tamai tai. O leo wa wha iloa le mta ngā ruenga o leo, whale pui pui ma le toi fuata ina, ua maia o na whaia su e so enga ma ua soa lau pure lea tūlanga, ma i la tau na whaia ia wha asaralaunga. Pei tai o le wha utuanga mai leo, a toi mori ma wina ni vai inga wha pēr, po le masalo mia fo yo sea tūlanga, o na longo sa o tūlea i le ofisa, ai aua nei toi wha asalalawina i lunga o le apio fōringa. O leo ua mori mawina i leo wa iei manisi o wha asalalunga tau wha asase, ua whai ai lunga o lea a wala o fisota inga. E o mai le teimi nei, ele i maua i leo ni wha maoninga o ia wha asalalunga.